Trust me, it's paradise. This is where the hungry come to feed. For mine is a generation that circles the globe in search of something we haven't tried before. So never refuse an invitation. Never resist the unfamiliar. Never fail to be polite. And never outstay your welcome. Just keep your mind open and suck in the experience. And if it hurts, you know what? It's probably worth it. You hope and you dream, but you never believe that something's gonna happen for you. Not like it does in the movies. And when it actually does, you expect it to feel different. More visceral. More real. I was waiting for it to hit me. Hit me. Klátky, hej, táto je normálne so poistným sámkom dokonca, kotviaca doska. Dve dvojité klátky, toto má nejakých 23 kN, obidve majú klasická karabína. Je to natiahnuté, má sa natiahnuté cez kladkostroj, kotvené cez blokant, ešte poistkou, to je celé omotané ešte okolo stromu, čiže toto tu je ešte kotvené, keby rúplo toto kladka, tak ešte toto tu drží v podstate a čiže tu je poistka, hej. I tieto lána by držali v podstate toto červené, skôr i tieto, čiže je to top. Hej. To má nosnosť, to láno má nosnosť nejakých ďalších 40 kN, 4 tony to je, hej. Takže tuto dosť prúži. Robím to na kotviace body, aby toto kotvenie to bude držať celé. Tamto to napína kladkovým strojom. Tieto lána budú takto napnuté. No a v podstate na týchto lánach budú ďalšie nosné, na ktorých sa skáče. Paráda! Pekne! Pekne si skočil, ty malý kokot! Peknutý! Ma najebal!